i posebno mi dobrošli u naš novi video. U ovom videu radimo nešto pretamdirano, kao i uvek. U ovom klipu se gađamo predmetima, ali sa povezom preko oči. Sa povezom preko očiju. Imamo 8 stvari ukupno, molim te, pristupi. Imamo 8 stvari ukupno. Imamo ovdje vanglicu sa papirićima, unutra, snimi mene be, dečko bre. Unutra imamo 8 stvari i jedan dodatni papirić u kome piše bez poveza, a to je, ko izvuče taj papir, on gađa bez poveza, logično, i gađa sa bilo kojom stvari odavde koju on izabere. Šta još da kažem, pičku materinu? Uglavnom, ko gađa, on ima povez preko očiju i ovi drugi ostali beže. Ja ne znam šta više da kažem, ovo je uvod u klip, ajde polako. I posle ljudi, kao što ste vidjeli pre možda 10 sekundi, kao što smo rekli kako igramo, sad igramo zimi, zami, zoom, ko će prvi da gađa. Imamo ovo preko očiju, ja sam mislio da je ovo lagano, ali ovo kad sam stavio preko očiju baš je crno. Tako da igramo zimi, zami, zoom, ko će prvi da gađa, posle drugo, treće mjesto paprikar magaze i da ne dužimo puno, da krenemo. Ajde. Zimi, zami, zoom. Znači ja prvi gađam, naravno, normal. Ajde, Kaze. Pa igra dalje, on je ni skonto da je povedio. Tako da Paja gađa drugi, Darko gađa treći, a sad oni idu normalno tamo. A ja vadim papirić i da vidimo šta sam izvukao. Nema se bez poveza odmah da ih ušljep. Znači imam ovdje papirić, gledam gore. Vadim papirić da vidimo šta, sokić, gađamo ih sa sokić. Ali jebi ga i da imam povez preko očiju, tako da to je malo sranje. A sokić evo ga ovdje, Jafa, sokić. Ništa. Da krenemo. Vegetal. Može? Ne, baš ti puno. Ha? Ajde. Baš ćeš bila bez. Bravo bre, idemo. Pogodio sam Paju pedara. Prvo pere u kosu. Ajde bre, ne Prvo pere u kosu. Ujebote, gledaj, tamo sam pogodio. A, lav mi kurat. Ništa, idemo dalje, Paja sljedeći gađa. Paja, vadi papirić. Ajde, vadi ga. Ajde bre, vadi ga bre. A ko baca ovo ovdje? Ja stavljam to tu da mi stali papiri budu, ali on vadi čovjek, vadi, on zna. On zna bolje od mene. Jaja, jo, to boli. Aj po dva. Aj po dva jaja. Dva? Po dva jaja. Uzmemo dva. Dolazimo sad. Idemo kod naroda. Pogodio bi majbun. Sve sa boka. Deću. Evo ti. Meni govno, nije pojmu me gleda. Ajde. Zaboravio sam da ima drugo. Brate, ja mislim... Jel imam nešto na leđu? Jebim ti majmuna. Ajde ja. A! Uštipio me. Da, majke, bez poveza. Bez poveza, idi me u kurac. Upatio bez poveza majmun. Jogurt, bato. Bez poveza, kao što smo rekli. Bez poveza, kao što smo rekli, možeš da biraš stvar koju ti želiš i gađaš bez poveza, što je još gore za nas. Samo jedan. Nadam se da ima nešto protiv Paje, iskreno. Samo jedan. Ovo ti gađu u nas. Iskreno nadam se da ima nešto protiv Paje. Skupite se. Ja ni govore, pa ne možda odlučati da ću stojim. Može? Da. I meni A vidiš što je stao onaj. što je stao čep onaj. Ja već ti majme, pogledaj ovo. Čisto malo gledamo kamere, ovo ono da li sve radi kako treba. Sljedeći sam ja. Tako da nadam se da ću da izaberem, iskreno nadam se da ću izaberem nešto štetno. Nešto štetno. Paradise. To sam i teo, iskreno. Paradise, razmišljam sam o tome. Isto dva. Paradise, da, dva Paradise. Kako će kupiti? Dva Paradise. Zabrao sam ovaj jedan mali, jedan ovaj malo veći. Tako da, sad ćemo da vidimo. Može? Čekaj. Evo ću usti.
Bilo išlo sve. Gdje se ja počeo i prvi? Ovaj prvi gol. Čuo sam ga kako udario samo ovo. Ajde, pa. Sad sam ja ljudi na redu. Idemo, sve ćemo znači. Dobio sam 2 papirića, jedan čuzem. Jedan čuzem, brate. Ja ponovo. Daj, brate, ne mogu reći ja ponovo. Opet po 2. Prsko prvi, što? Da, jaja. Evo ko besita. Zašto sve na mene ovo probujaju ti što, brate? Sve na mene ovo probujaju ti što. Gdje postupao činke, be? Ljudi. Ja sam pobjednik. Gdje si pobjednik, igrao se još majmune. Idemo dalje, sad gađa Darko, sve sam ulepio. Ja sam pobjednik. Ljudi, ja sam pobjednik. Sad gađa Darko, tako da, ajde vidimo, šta si dobio, ajde. Tu ponudu pobjede. Ne, ja pičkova. Jaja. Jaja, od jaja, da šta je s jaja? Svoj pobjed. Ovu, brate. Može. Aj pomerite se malo. Velike usta se u mene. Znaš kako se vidi na kabetu? Ne, imam nešto. I ovako. Vidi se, vidi se. Vidi se malo imaš. Sad ovaj majmun gađa. Da. Idemo dalje, sad ja gazim. Hop. Idemo dalje. Sam drži da ti ga sad molim. Drži. Jaja. Ide bro. Vi za jedno, 2 runde ili više Sad jaja. Imamo jaja za još jednu rundu i to je to. Za još dve. Za još 2 runde imamo jaja. A za njima je krastavac, zato šta će radi krastavac. Krastavac. Uzeli smo krastavac, kod da to nešto može da radi. Ako paradajz ništa nije uradio, krastavac tek neće. Ali... Može se vidi. Kako se to zudi? Glavu. Gdje sam pukao, bre? Od dole. Kako, Ovo je bre? sad išlo na glavu. A vidi, ja sam stojao ovdje bukvalno. Tu, a vidi gdje je djao. Ja sam ju palio, brate. A još ne mogu nikako da skontam kako da gađam. Ja pustim ruku i pustim kad mi se digne. Ne veze, ljudi, jaja su dobre za originalizam. Ajde, biraj pa. Da, ljudi. Sad ljudi idu. Lele, ljudi. Paradajz. Te boli samo ako tu pogodi ovako. 23 kuna. A možda bolje bez pola, A? Pa gdje je bre, bro? Ljudi. Paradajz. Opa. Može. Da. Ne pomeriš, idiot. Šta bre da si ne pomera, znaš da mi je prošao paradajz? Ljudi, ovo mora da zoomiraš u klipu kad budeš raditi ovo. Paradajz je mislim da mi je prošao ovako tu iznad glave, brate. Ljudi, aj što u prošlom videu gađao kao majstor. Se bavu u glavu. Evo sad, ispovedu. Šta je ti? FBI. Call me. Krastavac, bro. Idemo u kurac. Šta će raditi krastavac? Ajde ne beži da se bre. A ćemo ti mi vidimo klip. Krastavac? Spiram. Jedan, a? Ma 2 bre, šta će raditi? Polovina pola. Pola mene. Jedan krastavac. Ovo guzo najdeblji bre. Šta je povezne seri? Aj kao. Može. Kome ga djao? A, dobro sam bre. Može. Može. Ne, si vidio ti ovo? Brane, ja sam pisao ovak, znaš ti kako ide krastavac, bol. On se više rasprosti nego paradajz.
Nemoj. Idemo dalje, sad ja gađam. Sad ja gađam, sad sam prljao. Sad ja gađam. Jesam, vidio. Koliko mi se sviđa. Idemo dalje, sad ja gađam. I to je čokoladno mlijeko. A to... Ne možete. Smari. Radimo to da se skloniš. Čokoladno mlijeko, to čokoladno mlijeko bi trebalo da se raspršti kroz ceo zid, a sad ćemo da vidimo kako će to biti. Znači koliko čokolada? Jedno čokoladno? Jebe. Hoćeš dva? Jedno čokoladno mlijeko. Sad ću da ih jebem u usta. Može? Da. Si pao? Nisam pao, imam sve na belo, tići. Mene razlupa. Znači pogodio sam ih malo, nešto, kao. Sad idemo dalje. Što se sjeća... Ko se gazi, pa je? Da. Ali kad se ovi mirisi sve Šopske pomešaju, salate ovo se sve što je sjeća. palo tamo, krastavac, paradajz, jaja, šta je još palo, čokoladno mlijeko, jogurt, to sve kad se pomeša, brate, dobiješ Šopske jedno salate veliko se ništa, sjeća. jedno šopsku salatu. Na grudi. Alo bre, nemoj da... Evo ako ljudi, sada imam ja... Bez poveza. Daj, našo ga, brate. A, mora, da, biram. Stavi da uze, jel? Sljedeći put. Ljudi, ovo najviše puca. Znaš gdje da stavim? Brate, ja sam ti brat, on ti, brate, niko ništa. Ovo je pametno uradio sam. Sam pametno promašio budalo. Ali ko pička gađa iznad nas da bi sve, kad pukne gore da bi sve palo na nas. Ali opet ništa nije uradio, opet je rata. Ajmo dalje. Sad ja. Sad ti igraj. Ajmo, kraštava. Pomoranđe. Evo. Dođi ovo. A ne, rekao ću ubil gol. A bez poveza? Ne. Pomaranđa sa povezom. Ovo je bitno samo da, bolje da mi isprska nego da mi pogodi sve. Ali ajde. Može. A? Sam ubio neko. Nisi ga, a ja sam udio pavi ispred mene. Ajde sklonite se odatle bre, koji on kurac bre. Još tu se zove, znaš. No, što se pobio. Nešto, idemo dalje. Čekaj, opet gledam, znači Bez poveza. paradajz opet, brate. Paradajz. Ajde bez poveza. Ne, Ajde, bolje. ajde. Bolje. Ne treba. A? A, bez. Ja bi sebe neću bez Ajde, poveza. to ti piti. Neću imam papirić. Ajde, brate. Neću, ajde. Neću Neću bez poveza. Bolje da pogađamo. Neću, ja ovako, bih te da bio. pogađamo. A? Bolje da pogađamo, ovako ne pogađamo. Neću, pa pogađamo i ovako, vi koji kisi zbog tebe. Kaži mi, pa hoćete bez zida. A? Bolje da ne pogađamo. Nije bolje. Jeste, brate. Nije. Sad bez poveza. A? Aj sad bez. Ne. E sad. Bez. Sad, Znači idemo bez poveza, od sad menjamo pravila klipa. Menjamo pravila klipa, gađamo sad bez poveza, realno ne može da se pogodi ovako. Evo smo vrljavi, ne znam. Ima dva paradajza. Nemoj da gađaš da se debili. Znači... Kaži da se, može? Da. U ovoliku mu prošlo od dupeta. Neću već idem u usta. E sad sam poveza. Aj mi da imamo povez. Ajde. Kaži bre, on će priđe, on daće. Pa šta biraš bre izvoli? Čekaj mi da bez poveza. Dobar komplet. Ako ti da bez poveza, onda samo možda biraš, šta da? Bez poveza. Moram da bez poveza, male. Još sam tu platim. A? Još sam tu platim. Imam prve. To je najbolje se radi. Gdje mi... Pekte,
Zašto bre? Uvatio je! Ono pukne! Pa čekaj, pojim dva. Ovo pukne, šta je vata? Ukoliko vam se ovaj video sviđa, lajkujte, subscribe se na kanal, a sad... Gađa Darko. Ajde proveri mi ovu kameru. Ajde. Ajde. Na kameru snimao 18 minuta. Sad ja? Da. Sad gađa Darko, pa i ja idem u zid. Nadam se da je sokić. Čokoladno, ajde. Da, ovaj će jako bez kaže da Bez poveza. Bez poveza, brate, znaš koliko izgledaš, plašiš me. Ej, gađo. Može. Ajde, jedi govno, gledaš u mene, nešto sve. A znao sam da će baci do mene. Svako ga ubio! Gdje ubio na mesto? Ajde, pokaži na kameru da sam mene pomožao. Kako puku? Vrlo zanimljiva igra. Evo te gledam, ima cijelo čokoladno mleko ovdje, stani pri kameru. Bolje smo odmah bez poveza. Priđi još. Evo vidiš sad. Cijelo čokoladno mlijeko mu se bukvalno crtalo. A sad gađam ja, ovaj brat je gotov. Ajde. Nemoj me zagrli. Beži! Idemo dalje, sad gađam ja. Ja skidam majicu. Ne skidaš majicu. Skidam majicu. Limun. Limun. So. A grupo bez poveza, baj budu ubili na mesto ovaj. E sad, Ajde. za malo! Me on udario rukom, brate. A ja te šuštam sada. Vidi gađe. Ovo bi brate ocrtalo. A što gleda? Što gleda, alo? Kasavac. Kasavac. Jo! A dobro, ja sam prljao. Polomi ga na pola. Ja, kasavac bagaže. On te pogodio malo pre, on ti iskidao bar. Ajde. Dobro, buta. Ljudi, ako se ja budem okupao, svaka bi čast. I ako se ja budemo... Iskreno ako... Ko izgubi, jede limu. Edi, gaće mokri. Iskreno ako Darko sad gađa, mene malo strah zato što sam vidio kako ovog majmuna pogodio, bio ga na mesto, ali... Majmun! Proveri, sad je bitno da se proveri. Kad ja gađam. Uzao sam 5 papirića. Radi, ja? Evo. Sukić. Sukić, dobro. To je dobro. To je dobro. Tu još ispojiti. Ja sam prvi gađao. Žao mi opet paje. A? Žao mi opet paje. Ujebe. Dođi bre kod vodka bre, ne vidi se. Aha. Može. Ajde. A jebi ga. Kako sam ga zajebao, samo znao sam da pička misli da ću ja da trčim i ja stanem u mjesto i ovaj promašam. Pa normalno. A sad gađam ja. Sokić. Još dva sokića. Ostavi taj jogurt. Znači opet ide sokić, ali sad ide bez poveza, nadam ću neku glavu da racepam šot. Može. A gdje ćeš? Ajde pa me. Sokić. Majke ti, baci papir onda, stavi u džep. Stavi papir u džep. Znači zadnji sokić uzima Paja i papirić ide u džep, znači sokići više nemamo, imamo još dva čokolada, dva jogurta, paradajz, jaja, ovo ono, i leži u kurac.
Ja ga probam si god. Stani ovamo, desno. Dobro, Sokić. Stani desno. Sve otišlo na Dareta. Što je bilo taktika, ljudi. Zatvaraju Sokić i jaču će prste. On prsni, jebe. Ja. Sljedeći video gađamo se flavom. Limon. Limun. Ne, Sad, već kupio limun, bre, dobro. Aha. Ne veze, jebi ga. ne veze. A, bale, a! Ovo boli, bro. Može. Tako je, bre, idemo! Jao! Idemo dalje. Si pod. Jao, vaša supa, jebem ti. Jesi ja? Čokoladno mlijeko. Ja, ne mogu. Daj, ne mogu gađati to. Idem sve. Čokoladno mlijeko koje paju malo prije, jebem. Ne, da se nije pomerio! Samo da se nije, da se sekundu kad se nije pomerio, brate, napravio bi mu tetovažu. Ajde, pa. Ljudi, ostalo je. Nije ostalo ništa. Čokoladno, pavlaka, Ajde, bre. jogurt, pobagača, Ovo šata kjastavac pravi, i jajca paradajz. Ja sam uzeo bez poveza. Biraj. Biraj, ajde. Šta bi ja da uzem sad ovdje? Da vrati Darku. Da. Da. Pavle, požuri. Ajde, piča. Znao sam i rekao sam Darku, mene će da gađa. Ćao. Ćao, čao. Još u klip. Idemo dalje, sad gađa Darku. Darko ide posle paja, a ja, brate, sve sam mokar, ne znam koliko sam vidio dok imam crnu majicu. Mislim da se ništa ne Ti vidi. pričaš ako neš. A? Sve sam mokar. Krasno. Ne. Baci papirić, be, majmun, da više Nema nema. veze. Pa i ima veze. Neću baciti. Može. Može. Ej! Ja! Daj si mi kurac! Stvarno sam je kao dečko, ti ne puštaj. Jaja! Znači zadnje dva jajeta idu meni. Pa kome će drugo? Znači zadnje dva jajeta ja gađam s njima. A vi se Proveri samo. postavite se tamo. Snima ova. Ipak se ne zove video gađanje sa povezom, nego gađanje bez poveza. Tako da, ne mogu zavagati. Evo, majmuni su odlučili nakon snimanja, ne nakon tokom snimanja, da. Evo da me gađam tu pričom. Da. Jao, majku! Dečko pričali. Tokom snimanja su odlučili da Pavle. se gađu sa bez poveza. Živim život kao sam. Ajde. Ti Pavle, Ajde, ljudi, Pavle. sad ću nekog da... Ti moraš još telefon. Ja moram ti. Ajde bre! Evo oni su sve vidjeli. Jogurt. Jorgurt. Jorgur. Ja bi pre završili koji pustio 2 jogurta. Nećemo 2 jogurta nego 1. Da bi pre završili samo čuti. Brate, on te hejte, znaš, pamti ko brati. Da. A to će, on će mene da gađa pička opet. Neću. Urazimo ih. Kako na mene, brate? Više njega pogodio na tebe. Ja ga! Gdje si? Više njega pogodio na tebe. Ajde, može. Evo, može ti. Paradajz. Sve, a? Pa ja što da je? Od vas smo i bacali. A šta ostalo, još jedan jogurt i pomoranč? Da. Može. Kako mora?
idem, hop, ja. Znači, limun, to nemamo. I ovdje krastavac, to nemamo. Čokoladno, to nemamo. Paradajz. Paradajz? Kako si to? Kako bi to? Ajde, ajde. Ocijal limun. Ajde. Tako bre! Ajde, pa gledaj. Jaja, gdje je ovo? Gledaj. Pa bilo sam jaja onda. Bez poveza. Znači biraju što da izvaš svaki. Kako god ja bacam ovo. Da. Bez poveza piham jogurt. Ostao je za Darka stavio pomaranč. Ovo je za tebe. Dobro je, dobro je, GG, živi smo Ajde. svi, ostalo je još Darko da gađa sa pomaranču i da samo bukaj. I kod je rekao da ne smije. Kako će biti ja ti mislim? Brate, molim te. Može? Može. Nemoj. Ja stidim sebe, ja ne pomažem tebi. Vidi, brate. Ja, evo, boli. Ljudi ostavljaju Ja ga nešto malo- da biti. Begaj. Daj. Čak. Kako gleda kad je na budemo? Jebi ga. Pomerio kameru. Dobro, Pavle, ej. Bravo. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. Ukoliko vam se video, lupite like, subscribeujte se na kanal i posjetite naše društvene mreže koje možete naći u opisu ovog klipa. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!